Então, nessa reunião de segunda-feira da Prosperidade com Deus, nós vamos estar abençoando todos os imigrantes. Presta atención a lo que te voy a decir ahora, porque quiero decirte algo muy importante. Nuestro Señor Jesucristo dijo en su palabra así, en verdad, أنا برازيلي بس أنا بحكي العربي بس أنا ما بحكي العربي فصحى فهمت؟ أنا بحكي بس شوي مش كتير العربي. Oh, may God bless everyone. My friends, I am here this time because I want to tell you about something very important. In the Word of God, Jesus Christ said that Здравствуйте, привет, доброе утро, как дела? Я хорошо, слава Богу. Мишикамо, унанге Kiswahili? Sawa. Jambo, habari yako? Habari ya asubuhi. Bon Dieu nuance, même bon Dieu qui créait c'est là que la terre. C'est même bon Dieu qui te voyait Jésus-Christ sur le monde. E Jésus-Christ est mort sur quoi sur bois calvaire na place nous. 3 jours après, il dit, abiti-mi, fate attenzione a quello che sto per dire di ora. Secondo la parola di Dio, attraverso Gesù, por mezzo di Gesù, tutte le persone Janga fanani mbana lago bubah dala laksi sama video sama harit nangandef na kwakerga na kaligibi na kamu janga yendo sama harit yala Shalom לכולם ברוכים הבאים של הורים של אברהם, יצחק וישראל יברך אותך, נכון? חברים שלי שמקריסטיאנו אני ברזילאי, אני מדבר da Brasil e está assinando papel papiamento e tá desejar para compartilhar a palavra de Deus cultura. The Book de Juan tabisa assina pacheninho brasileiro ha areco aprende anye en hangwa ko idioma pe guarani pe. Salam subha bakher khosh madid. Mera nam Cristiano, mera taluk Brasil se hai. Abke se hai. Jahal hai. Meshadi shud hun. Hallo Leuten, guten Tag. Wie geht es dir? Ich heiße Cristiano. Ich wohne in São Paulo. Parce que notre Dieu, il a créé le ciel et la terre uniquement par sa parole. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la parole de Dieu est la puissance de Dieu. C'est-à-dire, à partir du moment où vous décidez obéir la parole de Dieu en pratique, Dieu peut te transformer